Tuni closing ceremony dia jadi city mo exhibition MC FC program issue kota 20 program ditinjau visual lumipan lakukan bon sama jangan diunjuk orang sahide ini tournament ini Nehru ji ko kendra in zong zabol na din ta kiniyin sito ki hona chu tu chunga hi imaham hi yong le certificate ki government certificate issue hung ki bol hi ja chu naw ti ho in pha khat na do di ti le hung hi in ye chun tu ni hin e ho dinga patriot khat James LAMKHOLEN zabol na ka pi in sule ama organization zong zabol na ka pi in hi NYK adding a district headquarter youth organization he club munum takat so le ho chu chanpul district ngapana state level chen award anamu club khada hi in ye chun tu hin naw te ho cha te ho pon tho tan hung pang benai le lungmun om ni amo chung ki pa tu kan se hi tabang tournament na hingun do na we hin tournament gun do thene denga to son ho le obung do ho he pa sa na sam ta pe lo the loi ja ki pa tu kan se hi han nam ye chun dunia hi NYK le DHYO ko kon na program hi ki chu ni gyal do de win tin an hi na ko sei nom chu le du lai COVID-19 je hin community transmission ha ta chi he je chun NYK in tu lai ta ki chi pi ka chu education motivation and appropriate social behavior economy appropriate social behavior he thildang thupi ta ipu in miyo sehin ai the chanin marks ki tu chi utin a hin thei mun zo sia marks ki tu in social distancing maintain bolo hitin chule ei ma ki ven na thei chi ki veng leo khan ti chu chi thu pha to ka se do nom hi han dang na ki chip naw lo heng han dang a ki chim ho na thanup naw ki be na hi han dang James LAMKHOLEN ila ba hi dong le ama ngai lut na le ama zabo na le ama to tong khom ho zabo na to government hi chi tournament hi final day chan ei pui wa pathian thangwan han lang hi che final day hi lo hing tan ki sai han ti ka dei sa na ka se to ki lonin ka ho lim nai chan tan te ki pe o h dongel NYK pa hi ama buina pota nei sin chlai sot thailo ding hi in ki ja chu apartment tam ta ama le ma ong ki so nga chok pha chong chai jong le chlai a ceremony ong ha mi me a jong ama chunga ki pa thu sevin apartment tam ta chong cha ong ha pi to ki na tu program a jong sot thailo ding hi jin ama ka hin thiupi DHYO langa pa momento hi ano pido hitin ichi simha na hin nei kate momento hi Office of the District Headquarters Youth Organization DHQ Tuibong memento presented to H. Dongel District Youth Coordinator Nehru Yuva Kendra Sisipur in recognition and appreciation for gracing the closing ceremony program of the first James LAMKHOLEN Memorial Open Football Tournament 2020 as special guest on 23rd October 2020 at DHQ Playground, DHQ Tuibong, Churchanpur. It's James LAMKHOLEN ay naipi nuning chain pinanay hung naipi ulang kipaminte. Consultante Ganlo munta exhibition na sa kipantay akit sulay tauhin bola pe masanggen akisab dula ala azim ben
Puza Swa number Kuchun Utang Boyin JC Langa Utang Boyin FCZ Langa Gol Kata Komin Tutua School Line Chile JC 1 FCZ 0 First James LAMKHOLEN Memorial Open Football Tournament 2022 Tunikwahi finalists daytain 9 October 2020 ani ke pansu Tunikwahi conclusion ending pa dilung tawin ya choi tabang phat phai pewa apana chei chana ema poizingo ha chunung pakai pathin chu masapenin thangwa na ka hin pen hi tunya ki mancha na diu program hinsim hang kate. The first James LAMKHOLEN Memorial Open Football Tournament 2020 in collaboration with NYK School. Closing ceremony date 23rd October 2020. Venue DHYO Playground. Time 11 AM. Chief guest Pan Video Yale Pu M Rekhuk Songkom Social Worker. Guest of Honor Pu Hokulal Hokip Social Worker. Functional President Pu Hokip Social Worker, Chief Host Pu Jampjang Hon Sai, Vice Chairman DSA, Special Guest Pu S Semidun Nasir, Anina Pu Lalboy Hokip, Tumna Pu Kamboy Hokip, Alina Pu Thangkulal Hokip, Angana Pu Hayes Dongal. Program highlight Neng kate compare sehale golang semilin mate hin mahi boina khota nei zin hung thei ta pon ya chukin kan khel de tan tin keimina hiale pa hegin hokip DHYO secretary ke hin opening prayer chi hale nu hoineu secretary WC abale welcome address and presentation golang standing games and sport DHYO speech functional president akun hintin abale special number nunga nei chong jawlechen speech khanin guest of honors in and bands of paying aban speech mama chief guest hintin aban special number nunga nei chong jawlechen speech chief host aban speech mama special guest tunya minga hol atona if any gitin holim no mo adinga phanung thong hin vote of thanks hile gorhang kakai kongsai president DHYO hintin Abanda China Pinai closing prayer Ren Dr. Murzathang Pastor CFC Chichu tunai ke mancha new program hin VIP zong hin pongdo ngai koi chu koi ham ki se het lo de sim VIP sai pan pi du ho number 1 nu buying ho kip number 2 golhang thangcha number 3 pa thang million number 4 nu chingti number 5 nu akim kom number 6 nu tinnei number 7 nu Angela number 8 nu ninglei kim number 9 sei boy guite number 10 pa jang nei thang terminators lang tu chun finally sa terminators lang manager hin number 11 nai pa tong min den papa football club ma managers mama ye like exhibition match su DSS circle club to Zogam football club so hin tunachi half a hitain Aban final match tuna ki team di chwela terminators versus Papa Football Club chip ki chei chei la chen prize distribution program som de ti chu ko na cham tim ta kan sim pha hin tin tun mado si pha no pi do theina divin nu hoi neu
Secretary Women's Welfare Committee Pat kan pitan hi alo pi ben hinjing ka pathin nalung sit na kidang ta nei chan saubin kalena wanui le sit boina china gim nei dammo na gim nei tam ta langa mitam pi ki pul khup lai na ngin ke ho phat pha khai ta nei pi wa hilai munahi anamolim sa kasopi pao zems LAMKHOLEN aloi nu ngai ta ning cha en azipa gel do na adinga hichi football tournament ahin gon na ahin pakai kichipni abula patu ni chan ge ya kisu kha na alole accident ja chom hospital chan sun na jong hung lo wa nei ven bi du wa tu ni achai ni chana nei pui hung ta jiwin na min theng lo pi ka thang ba e ki chai na dim program to hin man na di ba abula pa da chai chan na gaw thing ni pe vin lang ta salama kisu zoina he ki ngai lut na apun na hi thein na dingin mabana phat kaman de zo su atop chan ge in football pe ho zong program ho zong abon chan man nei uwa mulpho na lo hila nei chai sa di bin na phot thengong ki vop sa in hi changa chu pakai ji superstar mina ka tawa hi Then games and sport DHYO ama ho zo si prize pido le welcome address Pat kan pitai ama sa pedin ita bang phat final ni ko tuni chan ge hi puilung wadam sela final ni ko closing ceremony program to mang thai dinga koi kita ipau pathina ama sa pedin ka thamba ina he akipat ni jong chun go zuin tuni ke chai ni jong go zuin go zu hi pathin pathai bu na he ti cho ke langin ichi pa james ama memorial la ibo pi pa ma jong ya thi nia go na zu hin pathin pathai bu na chu akilange ti cho ke he ibi le tuni ni ko hi tournament sunga dinga hi ani ko asom deli chan na hi tai ni ko khat ni ko thum tia chong chi chi ya tuni ni ko final chule closing ceremony program hi ani som de ni chan na hi tai chule hichi trophy hichi tournament adinga trophy la yam pe ni hin donate piu po thong sei ama chunga organizing board DHYO midin ki pa tho ka sai kin nei chule hichi lai veng sunga nule pa te yovin hanglai te ho yovin chule adang dang ki tho pi na leo si ke hoi ka het pha lo chule ki pa pi na ka bol thei lo ka bol kha lo hom kha de no chung chiu ba hin sei zo lo ki pa tho ka hin sei ove ti chu in het pi divin ka dei nei chule ka sei dum chu hi la tu kum hi the first James LAMKHOLEN Memorial Open Football Tournament hin kumkit lang le pathinin apat sa hi le the second job mintin third fourth fifth ta ho ba nei cha hung chi la dinga hi tu kuma hi trial to banga apat na hi ja hi asu sa min ki ho hi organizing board ingal ta hi jong le tuni ni ko chan ge hi kan bolwin kumkit lang ting le hi sa nga lo pi zo thu pi zo chule a price song luzo jong ong ki bol ma lai mai the hi is ya chu bp hoi chule club ho ong participate team ho zo season kumkit lang takit lang ong ki bol kha jong le thanom ta hing pan kit yu chu team na ka hin leo hi chule tu chunga hi tournament a hi le team hi abon chekin somli langa hi in somli langa la chu tunia hi final papa fc to terminators hung chi la dingai tai achai na lang dingin west ho tunia west chule special guest ho zo si hi thilpi pi do nakin kai nei do movin hi ji chun hi chi thilpi ho hi pa james in nei pi nu ning cha chule kaloi te ho to hong ki thogin tin in pi do pi win tin ama sa pen hin closing ceremony program chief guest ai hong pan piu pu em rekhup song kom social worker lok se te to na muna ni din pi win lang hi chi thilpi memento hi nei ki san pi win ya bang tao hi presented to pu em rekhup song kom social worker
in recognition and appreciation for gracing the closing ceremony program of the first James LAMKHOLEN Memorial Open Football Tournament 2020 as chief guest on 23rd October 2020 at DHQ Playground, DHQ DHYO, Churchanpur. Tunini ko closing ceremony guest of honor ay pantiu pu au kolal hau kim social worker chu chang hi akibang bangayin kisi chun insim hada tangkating kichi nu ning chai pi la nai leu le ki pamite abana functional president pu hau kim social worker ama hi buina ko ta nei zin tu phat tadi hin ong thainai poin ong phat ting le ini pi do ni tante abana chief host ichilai ko tula dinga host closing ceremony host ai panpiu pu jang khong sai vice chairman district headquarter authority district headquarter ke paumin abana special guest hola hi pu h dongal chu kin ko ta nei zin ama ong to sot kai poin an zo chuni ini pido tawin abana pu kamboy hokin pu kamboy hokin aloin wing yung santi wing ke pa abana special guest minga la chaina pen pu thangkulal hokin pu tangkulal hokim lo mom na lung sip ten hilangai hung pen lang ichi timpi yung kila piwo kipaumin ichi closing ceremony ki chai lehin final match nukta jong chi hanalai ding hin chule final match aki chai ting le prize distribution program prize ho hop do na chule trophy pi do na kin ho jong inei din lai di wa hin si chun mi pi ho zo si sa le langa umian lang ule naw nu le pa vek sunga ko sunga ho zo si thanom ta a chai chan ge hong pang dinga ka hin tim le ve ke pa ni chan chui tan te ke pai speech se ya le functional president pu ho kim hina ma ong thei ta lo zin lai he guest of honor pu ho khula ho kip sewa kalama na phat mun kilo le chun ya ka hin kip me he wa se sing la patin ul le pa program te ho ase le te ho kai ke zin ma sa fe ne pa ke ke lang dunya hi am to lo ka pu ngai jala chu ke yang en ti mo le hung za um pang ke ti chu ka sai do no men tu ni ni kho hen tun ni kwa gas ka ton kom pi hoi en shooting le ke na langa lam kai ho hi en ke do lo hi en tu la pa te shooting le ula naw pasal pa no ko ma zo second song ka ngai na salam kan pi ve tu ni kwa hen final lam lu te ni ho zong ka pa sa je ngin tim tam ka la am ho zong final chang jung the ya lo hin cha mo the ji no chunga jong ki pa tu kan phongem ya sa kong pan the jin jong ke jong in gong tu ho lam kai ho hi in chiting le komin to chunga jong ki pa tu kan se jin tu ni kha hen go le lai ji in tu tam sai kong ka ting tu ni am da lo tu jam si in jong ka te hi jong le ama ngai le chiting le ama gel do le in ama ki ne ji chon tu te na jabin ke le ka ne pin jong to pu lo wa sin ka pi pu ka sin ki no na mas pin ka lo no ngen tin pu ka sin le ke pa bin te abara tu ne hin kin jong hunga ko wala ele ne hin jong lang yes ke ma kong ji chun ni program ki bol ho ngai lu sa la in tin jong tham gia ka pin lo min ala thei pi khan ni la pi ti lim kan ti ve
thế chân su cây phát hồng tan tin mi hi gai hụt nơ vạ xây hiên xây vạ người ngay đâm cây phát chân su tan tê ngã này trong mà cần câu ấy si tiếng lên đeo lại nắng khô thì để mây cả tô mê xin xuân u mi hay phải xuân hôm ta đi ô xuân bất hề thu bê nắng hiện tại mô quý pi cái đùng bạn pi ngài xin công đang luôn là đang cần đi vui bạc san mang mê la muốn đi sống cả thèm nô cái số là tình lòng làm sao vẫn sống lên phải ghi ngày lâu bất thể nắng cả hình bên lề dân hồ chính hi bên suy chính nghìn hiện lưu thêm mây tao vô cái kim kén thề ta giọt mơ mau viên lấy cái bó sa kia luôn ô ca bơ ca san mang mê la mu đi sông cả thèm nô Krista ngày đu ta cũng sa mang hay là cái cô cái số là tình don't làm sao bằng sống lên phải hình bên lề lâu ngày nào bất thiện sang cái chụp em tua hi speech from chief guest hi de tin tunia jingonai pantiu pu em recruitment from social worker aman apartment kilo tele din kauna ka hinay ama sapenin ipakai thangwana ka pe masen language problem ka nai ja hi mai thai pau kaman di he mi pin nai ngai thiam ding in kan tawe ngasi
yamna nungairaba numit haiba tare ngasigi the first James LAMKHOLEN Memorial Open Football Tournament 2020 closing ceremony final match numit asida ai karisu nataba ai bo ngasigi DHYO amadi aikhoigi nampigi lamkai singna ai busu nungsibiduna asigum laba final match asida chief guest oihanbi bagi damakta ihan hanbada aikhoigi district headquarters youth club sing ge officials sing amadi aikhoigi mingoi na pandaraga su aikhoigi ngasigi memorial sigi magi organization singi leadership na gi mathakta ihan hanbo ina ai kai khumna ba uchari aduga makha tarakpada ai ngasi se ai se nahara bada yamna nungai ai gumba mase ngasi chief guest ko bi base masi karigino khalu ba matamda ai ho pau ki sei te ngai lu na jala hai base ai na sulawe nungsina ba ai bu na khoina nungsibiduna ngasi gi asigum laba platform asida asigum laba opportunity bibi base ai su yamna harawi aduna organizer amadi aikoi gi organization singi mathakta ai amuka hanna haraba phongdok chabani respected ai gi guest oi minaba aikoi gi kaino u hawkhala hawkip social worker magi mathakta sui kai khumna bu chari aduga atai mayam ming oina pandaraga so all the guests and all the VIPs ai gi site gi ai kai khumna ba uchabani hoi nong si churam daraga di ngasi gi sports si amna nungai gani aduga hauji exhibition match ta sana ba sing si so ai gi marup mayam su yaurame police tagi even MR tagi mayam su kada oja thamboi su udre moi mayam su yaurame si uba matamda ai phawba sana ninge adubu nong chuba sina maram oirga khitang sana ba budi nungai tre adubu ai khoi yengri ba ai khoi gi damakta di yam nungai ba sanabasing noi budi waram gani adubu aikhoina yengmadadi yamna nuai ba haiba tare aduna angang oiringai da haiba tare adugi aikhoina sumaina nong marakta sanaramba aikhoji sports sanarambanina adu singdasu ningsing halle aduna hoi ngasi gi final match asi haibugumna nong churam daragadi yamna nuai gana ba adugum laba final match oigani aduga ngasi gi final match sida su karamba team da yaubra ai gi isu nupa ani yaubane moi di su ngasai koi lam dai do moi su lang na na bakana prepare tau bane aduna koi district asigi sports asi every time koi su lae adum yenge aduga public mayam na su yam interest oina sigi sports si dumatik kari hagani yamna a very successful event ni sports organized tau bani haibasi ai isamang na su khange aduna ngasi phawbada asigi sports asi organized taurakpada se naharabada ngasai gi hakchang gi sports oibanina khanna chainaba adugum laba karisu leite yam very peaceful da ngasi phawbada sigi sports asi adum chatharakpani khuding magasi organization singi amadi ngasi gi ekhoi gi namlamkai moi gi thaunana moi gi rule and regulation aduna khuding magasi moina control tawbani haibasi su ekhoi no uba phangi aduna sports haibasi hoi amarom da hairaga hoikan matam dadi sports si kwaidagi afaba adugum laba profession amasu oire aduna sanaroi aikoi se sanaba matamda mi ama oina nan bagi damakta sanaragadi aikoi gi profession ama oina aikoi na lauragadi masigi sida aikoi gi punsi gi mai pakpa ama oibangam gani aduna kanagumba madi mi su sanai haduna just sanaba aduna di botopa yaroi sanaragadi hoi aikoi loi namak aikoi a very successful professional footballer oise haibagi oise haibada hekta oiba yaba budi natte adubu aikoi na honaragadi sigumba se aikoi phangdanangai karisu leite maramdi ai isamak social worker ni aduga honorable MP MC Merikom gi magi private secretary su oibani ai gi madam na hona base being an MP
MP oiragashu mana lakpa matamda ma se mana magi practice se nang aina hekta ngamba nate professional natragadi aikoina sungam ngamoi se na example ama oina ajukta mana skipping mana chongba se 2 hours chonge without stop ko kari su break like the without any break 2 hours se mana skipping chongba matamda magi phurit hai batare magi track to asigi se lauthorakpa matamda magi track ki kaino do rubber do chingrakpa mat elastic chingba matamda even left side ki hand khakta da ising pawa amagumba lauthoya sweat se ko aduga both side ta lauthokpa matamda makhut ani khakta da half liter se man ising lauthoya adu the whole body lauthorakpa matamda more than 1 liter gumba se ma gi sweat se lauthoya mashe mioiba ma sumi ni koi sumi ni mana ngamagadi aikoi su ngampham di thoya wakhan na bodi khanba adu era basu aikoi kari haigani professional oidragadi adu gi do hekta oithokpa yaba nate aduna sanaroi ama oiragadi aikoi professional oiba matamda aikoi gi damakta lambi mayam ama laye haibase aina hainingi hoi mama ngai dadi sanabasi kaya aikoi gi guide tawdaba leiram dabani na kanana su aikoi se yamna aikoi sanaragashu adugumba gateway do leidabnina lambi do leidabu pai leite adugo hojikti adugum laba gateway mayam si leire koi sanaba yamna professional oiba yamna pukling changbo oiragadi even aigi madam gi thudagi su achau ba aikoi gi club singda national level da sugumba sida su koina changba yabagi adugumba gateway lambi leibani haibasi ngasigi mitsida ina kitang thamningi haibadi English proverb na haiba ama laye the future belongs to those who believe in the kari haigani who believe in the beauties of their dreams aduna aikoi na aim ama leiraga tauragadi aikoi soidana success oigani ada future se aikoi loinmak future laye adubu future loi laye hairaga with kari haigani self determination leiraga aikoina phajana aim amagi makhada aikoina every profession da aikoina chansiluba matamda aikoi success oiroi haibase suya yadabni soi oigani maramdi program na su haibane the future belongs to those who believe in the beauties of their dream ada miyama oina pokpanina at least aikoi dream natraga aikoi karigumba aba asiki target se phangna na ba hai adugumba wakhalama leiragadi also a very successful person in every profession da aikoi ki profession da aikoi success oigini hai bese ai asiki nomine sida haininge aduna hoi program su mathang yamni bani na ada nong su jure tigi final match se nong su chubani na ai sang na su haira rot aduna ngasigi final match sida amuka hanna ai bo icham laba ai karisu nataba ai busu ai khoi gi organization singna amadi ngasigi organization na ai bu chief guest oina na bagi damakta kaubi bagi damakta ai amuka hanna organization amadi ai khoi gi ju club ki mathakta ai amuka hanna harawa phongdok chari aduga loisilak pada ngasigi laikidaba ai khoi gi marup haiba tare pu james ki mathakta su magi thawai nungaiba kaino isogi manakta leibo oisunu aduga magi imung sing magi nupi amadi magi family sing mathakta su isorna thoina henna bor pibo oisunu aduga isorna chanbiragadi aikoi amaga nungsinabasina khwaidagi maruni nungsinaragadi adum aikoi amaga any thabak thoramda aikoi adum mating pangnaba yagani aduna ngasigi sina aikoi final match ki aigi guest asina aikoi gi relationship to aroi banate this is just a starting kainoni haina khansi aduga ai ngasigi sports ama organize tawbasi hoi yamna laina hekta tawba yaba nate organize tawbasi yam lubani sanabadi yam laibani aduna organizer singna sigi sports ama organize tawrakpada makhoi labor mayam aduga paisa mayam moi soidana tingnamgani aduna aina su mating budi yam pangning bani adugo aigi angamba mating khara ai su tawningi
Aduna, may I request the organizing committee to come forward and receive a token of love for Aduna organizing committee amalaga aigi site ge paisa gi mateng khara se harau na lobina na ba ngan gari oi wai asi haraga ai yamna haining babudi leibani adubu ai haira roi aduna ai khoi gi sports asibu yamna ingna chikna yam nuai na loi sin basu oi se haiduna se hairaga ai loi sin lage thank you tapi pa bana hi wa choi la kan hi hen chi hi apan lang lek cho no tin to hen speech chief force sai pan pio o jam phujang pung sai vice chairman jc ma phat kan pitai Margin sun ang kolehi na lola pose ki pose ki pin ka ki pa DHYO di tournament e bono amuni ane che mo ai sila tu ki em ki sang do hen kapangin ka ki pa komiti o sunga ki pa tu kan soye ye em ki pa ni wa patini nga ina handa usu dam selin ni som ni nga jen in puiben to ye ala je hungta ye jun pa patini nga ki pa tu 7 he Garam ni auta he wangin oman lehilin sport omjing tu masih orang woman tournament kat amin kabar le ni me hoja tu team kasale ni tu kangin me jau chan men adan le hoi che che ni tu tung ki chem la yong kum dang sang hoin ka he ki chem hoin mau kasate sa ka gel do tu ipui pa tu si kan song zan song pi athe na English a little drop of water make a mighty ocean atitawa inam sunga bahin nau cha cha thelin inam pi athe ke sport lam to ke sayen chune yang Mary Common international iron bronze medal amon 5 times world champion itan ga inam an choi saneta song pi ju song ja an the hitama cho football team anam sau ka vela iti padang tu kiran khung sai ki ti kan dong indian level amin tang tan inam pi wo choi san tu na hom ki tu tu a ki chem noi ve na le aung khang do ding ai lo hong pho chom no ki mu inka mata nyau ta tapan tanda ta hoi ABC of football play ang ball ABC football is the same a ball je woni ka kana be li ke wa le mi cha pang thumam ka hang don ke ya a bright je ngom so nam pian to sa ni ka ta sa tu changa ai le iso pe ngai le ta gol pa na pa isa pa memorial hi ai ba nga chara moral kite na hi mo tharo mara he pon ama ngai lu ne yong hi tile training ground pa to ai ti ji tele tu chung tournament hi agonin aluli ngai lu na hi ki pa min che ba he in nei pa hi na jalin hong ti che mo yo se Mati kaboy, tilkona kape, ikan tu yang dia mua, lam yo siahi, sintei tahewa, song san song pi ache tebai nam tu che te hidimen, kan temen, hati kan bu nomai pasen menin, tu ni kam semua yang national sport university kan undo leta, coachen tema ko nahi. Kilang teta mi he do teta wi di ikin na mo ko he ye jun ko nei te he dai na te mo yo se na lu lai lu nau ko bol se lo le ngai da mon la ki teng le oi chai mo do si jin ki ka hin ke min he ka ki pa e pathin wang bo an na pa chan chi ra he in nei pa hi na chan tu kan se no me ki pa
Department tun special number nunga ni changa ban khat in santin jole sa special guest wa kona hodim na phat ei hon diu hen tun nunga chaw chang ta le phante First James LAMKHOLEN Memorial Football Tournament closing ceremony chane putung wa masapenin pachen ka thang vai ni phat man shot pong tate tuni ni khu closing ceremony a chief guest ai pan kyu pu em Rekhup Songkom social worker apart man tam ta hinda tha chalai muna guest a hin pan ti jivin ama chunga masapen ke patu kan phugin hi aban kina chutuni ni khu program ma guest of honor ai pan piu pu ho khala lo ke social worker ama chunga jong DHYO minen ke patu kan phugin nei still tuni ni khu program amin chung apart mon ke lo zo si chunga jong DHYO minen ke patu kan phugin nei still tu chung tournament participant club zo si tu ni final chan chung zo hi jong le an gulel he tak da tu chana final chana ki team zo team ni chan hi jong le participant club zo si chunga
DHYO minin na bon chong ba ki pa tu kain phung men hi ke pa chan chu san te ke pai Và mình có thể nên tu sung tournament at sa inagaya dam sela in puina sunga ipa pathimen ka thangba masain sule organizing committee ho le nulun ning sa lem khom lam kai le mi pi ho zu si sunga jong ese at sa ina ta mang ning a gon le de sa kam na chung le lo thia ai hoi dam pathian sung ai pa thu kan se ne he pathian kom ta na phat ana mang hete lung sit team photo team banam kapau pathin tu sung phat ki pang ta hi the first James LAMKHOLEN Memorial Open Football Tournament 2020 apan ni apana nangin manihin kuiba kisukha kisuna ni macam lowa dam ta tuni closing ceremony ho mangle hise program no site heading dim no nai ko zibin ki pathu se na min thing sang ta kan thong ban hi nangin pakai hise tournament na hu za ho zo sung phathi bosu ke den kan thu min hi teng le ma ba na program na lighting hwa zo nang thagau thinga kamau nei puiba gozu ai lo vai le anal hozia hasanai macam lowa kisuna na behela ise final match hole mabana program na lai hojo si dam tale lo hingta kisu sela chira theding in nang maumpi mpuina nge keng bula kunin kang ta binahi lopina patsa na zo si nang kain piin dunia pakai nangin ise tournament abula ko na asay ni kainan puilhun ho ziba ke pathu sei puma ta program amna lighting ho nangin mana puya pathina bozom pedingin nalung sin ako da ka program kain ko kapad ho kain bob sain ehu hing pu jesu minin nakom kang tamin hi amen Number niya may balik ikaw. Ganun. Two chums can have match nukta. Akipan kitain DHA. Isang lata yung sa dokit yawahin. Chomkhat to Fritz ngaum tabangan yawahin. Tahi sa diman lam to kal ta bang hikit diway tay tay at sa daw full kit day tay offside dan hitay ball to hin line khata thei pom ding hi ball muthun masanga ai in gun a hi le to chu offside ti he nupi tamzo papi tamzo het lo mai teu hen han lang hon ka chu kan hil chit he chang chu het dewa pha he bol hen hiya le fall hi ngei lo hi tayo mana bol e ma ni ida na po ta po ko puno na din ba ta Chule yellow card hi warning card ta bang hian yellow card chu ve ni male red card hi hian direct out heading hi ha FCZ1 DHYO 0
Wahi match daytime punya kecil kecil aja. Papa Football Club versus Terminators. Hitting ahead. Wahi line up and body weight time. Line up ball tayo ulit. Inspection maintain. Inspection zone ulit. Match si kipanpay daytime. Itu Niki Ebehozo sin dengan sakna kan ulit. Song ulit kuah. Talog siya gano'n na 1 minute silent condolence program si Mandu hai. Koi final match ki pande ite. Papa FC manager in Sri ho linesman ho kat. Linesman kini mas hai tak mutung hai tak presence in kepatu ông chụp phong nghe. By chief guest of honors, we will have VIP zone inspection to the final match na ilatawin. Din chair kan galat eh. Din ba ikaw? Kap phone lah. Condolence program phatom chai nei di hin tu se tin chilanga announcing board langa ho zo si hen lang mi pi jong le ating thei si minute khat condolence program na nei ute minute khat 1 2 3 over Amin next lúc tạo cho chúng chỉ là để tay Terminators langa na player liso manager on luksit na lagay nung sabi ko oh kimutay Papa FC langa first 9 punha 9 na inge keeper hile mong mangte Point so hina. Abana Joel Kong keeper Lalsin Chongloy jersey number 21 Kamthang Lun jersey number 7
Chule Terminators lang ha. Tutua goal tum akum dohi. Tournament sunga dinga jersey number 10. Goal group akum dohi. Final match sa Takmang na. Ala. Din bun akangkat at hormoin patron din na otritya amuka at soido kamale lusit and pamangsun tina kapiute matsuki pantain mohi 40-50 minutes kipediuhin 35-35 daham 40-40 daham 50-50 daham 45-45 daham to referee okon amay tain yang lecun di ingat hok tina hile somlo ka adum thehiya chu players so part management time management hi nakit kan diu so hong ngai kiper pai hi head kilo le SK yang kamu jap jin kiperin terminators lang apa hi oh tu guzu dia advantage kat dia kya bolin number 7 Papa FC yes Papa FC team meaning नहीं है इपाचो और अजीम को में नेटर्स क्या इलेवन collection नहीं कितने Hiding kinahin langa office langa hung to le chun phante nang le pa ko kulun ni tu ni ewat namuhan dingin apa chai chan nang ni hen ngai lukin ta chulanga na hung to dingin hen sa na hung ke bole
mà thằng lại tàu rồi nó không đâu được nhưng mà mua cái đồ này à bây giờ không đâu thì lấy ra Full timer. Papa FC 2. Terminators 3. Terminators in Golzona at San Tononin. Terminators winner hitay. Price OIP do Pidovin. Pa James in the AP Lunin cha chikahin musitain ending tadio. Luchungahin individual prizes are best keeper, best player, sila top scorer di ballin. About sa tayin, individual prizes so yan napito kasaute. Top scorer, Entin say Peter de team apa na goal ko bakumin tuchung tournament natin nga top scorer itay. Entin say Omkale sila kahin nung sinitayin itsi kesa award to certificate ni yung kinapino sa pante. Tama eh. Ang kay Talausin representative na nilang pitay. Tama na. Best keeper. Best keeper ahi. Akibenda ni piti kibenda metiale. League keeper na para kibiyahin. Isi also final 10 ya keeper 10 ya chuin dahil best keeper din hi Henromel Lesia Terminators team apa na. Best player of the tournament, Papa FC Telanga, defender Joya Kom. Certificate awesome too. NYK Chusan Purin, Bobby Wahid. It's a tournament here about collaboration ay Duzuya Chumo about certificate in CPU. Abana, tujung tournament natin runners-up team, Papa FC, manager, ay nule, player ako yan lang, manager yan lang, captain yung nanungsit, at sila kahin. It's a guest prize to, certificate o yung lapi yun. Nungsit, trophy yung sila kahin, boy ng tago. It's a trophy yun, pa thong say sponsor ng Pagpiuhin. Pa thong say mama sponsor, ball to mamahin. Donator pa mamahin. Ipidiw do dan, ipidiw danahin. Ay lamahin. Ang tay talawsin. Nuning sa mamahin, ipidiw tante. Tujung, the first James LAMKHOLEN Memorial Open Football Tournament 2020 adinga winners Terminators team. About Hitsi trophy to, yes prize, yung lapi, David manager, captain kay Kobe. Hitsi trophy ni, nunin sa piro na native din, kaya sa award nila, nung lalamin piro na native din yung kupamit eh. Manager yung captain ng Pempeng sa Joy sa Tehe. Price, dito na Joy sa Abdong Lawa na putitan din. 15 days daw le. It's organizing ko yung sa hindi. Tipato sa ilingin. Nung sa ama panating na panahon natin Jim Teleclub Jose
ngay lúc này ta ăn bàn dịch viên mà chúng ta các cái pan cho cái hình phone cho nên online công ty ai bàn tiêu đại họ chúng ta sang cái pan cho cái hình phone cho nên chắc bằng cha cái hình mình chắc là chúng ta giống nó họ hình ra nên ta nên bỏ qua cái trái thì ăn ta chúng giống cái pan cho nên cứ chúng ta cái pan cái trái đó cái chúng ta xin được bài hiện năng hal itu mah ini kita perlu semua menabung semua kita perlu set ini. Jadi mungkin tinggal sesama hari jauh jauh ahli mungkin tahun kita ini cari orang 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 tim jauh tu situ cuma jadi ajan dia second dia first dia ni jang nampan kita hari kekinian now hotel kami. Nah cuma jiwa kita pasti ini kasih dalam muda. Tu chung hi the first ahin kung kit lam lakun tu chung tournament hi le trial tabang mai liao ki bola hi kung kit lam lakun tu tabanga lo ding jam ki din second the third the fourth kilaga hi base prize hi kung tab che ding hi terminator so hi lam papa fc lam ni jam la se tin kung kit lam jam le thano ta lo pan biwa participating teams dam zo si zo yung pan pidiwa yung na kay de to ni program mo hi chan chuita de ka ti pa